Anya laki din! Adto yung tigat-gatangam, Tata Benito. Nagyaman na Brenda Ay, Apay, Tata Benito. Kit-kita ang matlatan tiladawan iti adigi ti tersenak. ay, malas. Malas na itaaladawan, Brenda. Anya, kasano kumaan nagbalin amalas day taaladawan dagiti kabalyo, Tata Benito? Saan ka day? Adagiti kabalyaw, kunalaing atumaray. Wan, Tata Benito. Ay, kaya't asawen day tumaray ti swerte. Anya, Iso amalas ti display tiladawan dagiti kabalyaw, tumaray ti swerte. Nang runa ta dapat tersinam. Nagbayag kalakid din anapan gimatang iti sibuyas, Benito. Kasanaw, jak pa lang makamove on, wiki bakit. Apay aya, Benito. Nagngina ti sibuyas. May sa apirasto, city. Una yan, nagngina. Nangina nga rod ita ti sibuyas, dada ni taluga so tibayan ti may sa kilaw. Saan talangan nga agrikado iti sibuyas na nagngina. Anya nga rodan ti pagrikado ta, ano di mon kayat ti sibuyas. Jak imbaga, jak kayat ti agrikado iti sibuyas. Ti kunak, saan tapay lang agrikado iti sibuyas ta nagngina. Inkala dumawatan ka dagiti kaaruba. Anya lakid din ni Benito. Igaraw mo manan ti jak kayat nga ugaling. Ay, mabainak lakid din ang mapanagdawat kadagiti kakaaruba. Nagadugayam ti tarakan mo amanok pare sutilaw. Wen, pare Benito. Malas. Anya ti malas, pare Benito. Malas ti manok at araknaid. Kasano kumaamalas at araknan dagiti manok, pare Benito. Saan ka di dagiti manok tumayab? Wen, tumayab damot sagpaminsan no adda mga abog kadakwada. Kaya ta sa unday ta, maitayab ti swerte. Anya, Itayab na ti swerte pare. Iso amalas nagtarakan iti manok. ay imposible pare Benito. Ay posible pare sutilaw. Jak to upay kaya nagtarakan iti manok tamok amalas. Itayab ti manok ti swerte. Anya, Mabalin mo lang ta sumaganday ta amalas. anya nga iti pangsumang ko, pare Benito. Mangipadawat ka tapno makontra ti malas paray. Anya, Ipadawat mo kanyak na itamay sa tapno agbalin a positibo ti amin. Kat mapukaw ti malas. sige, mangtiliwak iti maysa, at ipadawat ko kan ka. Why dam, ay nagimas ti sabaw tinitib a manok. Tinula ko naman, Bikay. Nangalaam iti manok a pinartem, Benito. Impadawat ni pare sutilaw. Ipapadawat ayamot ti manok. Kano nagngina? Impadawat na nga raod. Di kan sumanaw dita. Mangan kakidin. Sambutem ti agigop iti sabaw ta naputupay. Nay, nakapasyar kayo mat diti balay, tatang. Wain, Bartolome nakaw. Masyarak mo't atawang mararamidag iti balay me kaninanang yaw. Ay, nasayaat mo't tatang. Mabitlaan tayo nagmangisagana iti merienda. Mabit lang. Hapay ka day, tatang. Malas. Malas na ita. Ha? Anya ti malas, tatang? Day taladawan ti talo a pusa Indisplay day ni bakit kaw, tatang. Kasano ang nagbalin amalas day taladawan dagiti pusa? Saan ka di adagiti pusa ka nalaing ako maramot? Uwain, tatang. Kaya tasawan day ta. Kanayon kayo nga agapa ka ni baka mau. Kata mga nukaramutan na ka. Anya? Madadal ti limbong ti panunot yaw. No di yung ikatanday taladawan dagiti talo a pusa. Ay, ibagat to day takin ni bakit kaw, tatang. Kumusta kay ni Bartolome nga anak ta, Benito? Imbaglaki din tapi masyarak iti balayda. Apay aya. Naikat ti malas iti balayda iti napanak. Anya, pimasyar ka laang na ikatan ti malas iti balayda. Wan wikay, impaikat ko tiladawan dagiti talo a pusa iti balayda. Mangitunda da iti malas. Ladawan lang dagiti pusa, malasan. Talaga malas. Amin ang makita kak pagmalasan, impaikat kaun. Nangag mo di unit tiwak, Bikay. Wan, Benito, apay aya. Hey, dakas ti pasimudag ti panaguni tiwak. Anya kumangay ti dakas na. Denggam ngamin anay imbag ti unit tiwak
O, dayjay. Naglawag imba katiwak. Wak! Kukwak! Kukwak! Tas lakas niya ti bagbagana. Anya lakit din aya, binitaw. Inikamanan iti sabali aka ipapanan, ti panaguni ti wak. Ay, makapakintag ti panaguni ti wak bakit? Kukwak ti biyag mo. Dayta, ti kayat asawan ti bagbaga ti wak. Anya, ay maturo ka kit din. Sabali manan day ta ibagbagaam. Ay, adalaki di matay akaruba bakit? Ay, tila sasawom. Awan ti matay akaruba. No sa nakaaruba ti matay. Ang mga no iti sabali a lugar. Anya, Ay, talaga nakabutbuting ti panaguni ti wak. Sino tinatay ngay bagbagan pare sa tilaw? Mingay kakabalintina tagadaya. Ay, kuna akong kahit. Anya tinakunan pari binitaw. Daya nangag ko nga uni ti wak edi rabi eh. Kuna kun ket nga damanen alaan abiyag day jay awak. Patpat simat dayta. Inuug man dayta apamate. Ay, saan nga inuog mapamati pare? Kita tinapasama kanina na Valentina. Natay! Kastoy nga minti ko na jiwak anang ko iti rabi ay pare. Wak! 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 Kukwak! Kukwak! Kunana! Anya! Nagadugayam ti tao dito'y lamayan pari binitaw. Wen garot pare sutilaw. Adugayam ti kakabagyan ni Nana Valentina. Ay sos! Apay pare. Dagiti may nakilamay pare. Apay dagiti nakilamay. Pagmalasan tin suot na ba daw? Dakis dagi suot itinalabaga aba daw no makilamay ka. Anya, kasano kumangay pagmalasan ti kolor tinalabaga abadaw? Marigatan ngagtalyas at ije langit ti kararwa tinatay pare. Anya, Tinalabaga aba daw. Simbolo ti apoy. Ang mga no ije impyerno ti pagturungan ti kararwa ni Nana Valentina. anya, Ay sos, agdungdung awdan paray. Sa pa batog na ti ulo na iti sarming tilungaw. Dakas dayta. ha, Numasambat mo ni tatang ko ijay langit. Pakikumkumustam ka di, Nana Valentina. Idanon mo kan kwa na nagsingsingput kami nga kakabsat. Kan nagbibingayan mi, di dagangay patawid na. Pakibagamutan ka ni tatang, asing singiran da kami, dagiti nakaututangan na. Ado, pa'y tinapanawan ni tatang nga utang na. Ay, natinanan itilwa dayta sarming tilungon, balasang kao. Dakas dayta. Ada sumaruno amatay no matedtedan itilwa tilungon. Punasag tilwag, tata. Ay saadan. Adang matay no punasem tilwam iti sarming. Kasanang punas ka iti biyag ti kayat nasawan. Anya, Ay, sumangam langin tapno mapunas ti malas. kasanong iti panang sumang ko, tata. Mangirwar ka iti sagaribaw. Kat ipabulsam iti sabali ataw tapno mapagka ti malas. Anya, No di mo aramidin dayta mga nusikat ti sumaruno amatay. ay, tiyak kaya timatay, tata. Iso ang mangirwar kan iti sangaribaw. Kat ipabulsam kanyak. Malala. Anya, Babanday tangaramida. Kasla impabulsamon ti malas iti sabali at tao. ay, hindi sikan kiyang balas, tata. Moren balasa kaw. Ayos la kanyak. Tinapatag. San asikatiag malas. Iso nga ipabulsamon kanyak ti sangaribo apisaos. Wan, tata. Binitaw, nangalaam iting gatang mo itinaimas sa sidaan. Di kagdanag di tabakit. Mangan kakiday tani, mabaawan ng ti sabaw ti bulalaw. Nanginapay mo ti karni ti baka. Nagadu pa'y lasaw. Mangan kan kunak. Malas day tangan aramidam. Kasano kumaan nagbalin amalas dagiti ibagbagak. Malas no mabisinan ka. Anya, San ki din ang malas ti mabisinan? Ay, umay kanta saklutan ka bayat ti pandangan mau. ay salbag ka, apay asaklutin nak nga ay. Apay, ubing abasait. Mabalin na tamad. Subuan ka pa yan o kaya mau. Ay, bagtit kalaklak na yan.
Tumatangak man iti sibuyas, Brenda. Ano ti may sa pirasaw? Sa nga pulo, Tata Benito. Anya! Sa nga pulo a pesos, tinagbasit a bukal. Kasla kadakilang tilo dit ti kaldeng. Nangina ngamin at talaga ti sibuyas ita, Tata Benito. Hindi na minsan naging matangak iti sibuyas. Si ti maysa. Ita sa nga pulaon. Awan maaramidan, Tata Benito. Ay, nagngina aminin ang ha! Oh, apay akit kita tibadok, Tata. Hay, maday. Malas na ita abado, Brenda. Dakas ti agisuot iti black and white abadaw. Kasano ko maamalas ti kolor ng isit ken kolor puraw abado, Tata? Kaslad na pampanasam no kasta. Adda matay akabagyam. Anya? Ay, sumangam itatana sa papay. Anya nga iti pang sumang ko, Tata Benito. Pabulsaan nak iti 10 piraso a sibuyas tapno mapukaw ti malas. Anya? Ha? Nagadumatan a sibuyas ti ipabulsak ken ka, Tata Benito? Wen 10 met amalas ti maipabulsa kanya. Anya? Siyak ti mangibakla iti malas. Iso pabulsaan na kon iti 10 sibuyas. Magpili ka. Sikat ti kumpatan ti balas, wano siya? Sika, Tata Benito. Nakartingam nga raw ti mangipabulsa kanyak iti malas. Ay, sibuyas! Nay nagadumot ti ginatgatang mo a sibuyas, Benito. Sapay nagina. Saan ko ginatang nagita sibuyas bakit? Anya nga rod? Impabulsa kanya ni Brenda. Anya? Imbagak lang agmalas ngam nagbutang matayin. Iso nga impabulsanan kanyak ti 10 a sibuyas tapno masumang ti malas. Anya lakit din, Benito. Igaraw mo manang ti jak kayat nga ugalay. Agluto ka din. Tani, mabisina ko. Nagimas at talaga ti mangan. Nang runa no na imos ti masidam. Inayadam mo't ati mangan. Kas ka lang maibusan iti sidaan. Sapay nagdadakkel ti tulang day takarni ti baboy. Magustuak nga ro ti sidaan. Ay kukod ti baboy ko naman. Nagimas. Sos, ay, anya ti mapaspasamakan ka. Nakatilmunak iti tulang. Marigata na kaumangas. Malas mo, Benito. Tulungan nak. Marigata na kon nga umangas. Naisilsil dito lang. Teka na mo kung kaway. Ay, gunggo na ma. Agnakam kaitan. Ti amom nga ta, kat jak amo ti aramidam, akos kusitam dagiti taktao, ibagbagam nga agmalas da. Anya? Ita, sikan ti agmalas. Leksyon kan kadaitan, Benito. Ay, nagbalatot kan ka ti madeng aramidam. Talaga niya kung makaangas mi kay tulungan na. Ay, di nakarabasan, Benito. Ay, nay, malabusan na kaon. Ala, pabagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinauluan. Superstitious belief. Dito'y drama tayo. Anyalaki din! Anyalaki din! Maikamanaw na pagdatdatunam ni Remalen, Litaw. May kapitong tatang. Manumot na babae tinangpaay kan ka. Pitumot lang Nukas pangarigan, tamapaay ka manayn. Awan at talagan tinamnamam. Pangasayo ta, di bagbagaday ta. Sa anak amapaay ka ni Remelain. Aus? Wow, mariknak nga isunti babae ka paragpagkaw. Aya? Wun tatang. Sigurado na ito nga ibagbaga kada kayo. Isunti asawag. Ay, kasta manin timbagam kanyak ide anak kaw. Kasla na ulit lang. Anya laki din ni tatang. Mariknak launay akayat nak ni Remelain. Iso ang mapanak iji balay da. Tagdato nak manan kinkwana. Itay pa'y ngay ayaban nak ni nanang ko amangal daw. Saan kami pa anangan, Lito? Kaya to na maamuan tigasat ko ita, Remelain. Unay kalakit din, Lito. Tunggal umay kaagdaton kanya kat iranampay mat iti pangal daw. No awanin tinapatig nga ibagam, agawid kan. Tani, mangal daw kami pa'y kaninanang ko. Mabisinak at talagan. Sakbay pumanawak. Kaya't ko pa maamuan no anya tigasat kaw. Awan ti mauray mo asumbat kanyak, Lito.
Makadisturbo ka iti panangan. Nagdagulit ka. Apay nga napangal daw ti panagdaton mo kiniri na lain. Mabalimat nyagdaton kay tirabi ay. Saan ba't adakas ti panagdaton ko iti pangal daw, Victor? Nalpay manin ti abagam litaw. No sa anak ngagkamalay, napaay ka manin. Ay ayatak ni Rimalain. Iso lang ti babae nga ayatak. Awanon sa balipay. Iso ti arapaap ko ama asawa. Anya? Mataayak, no saan nga iso ti maasawak paray? Mapugsat ti anges ka. Anya kalaki dinayali taw. Di mo unay panunutan day ta. Umay ka man kiday. Papananta, Punasam day ta sakit tinagamaw. kasano apunasan? Inkaglemes iti arak, takadwain ka. Anya! Sa dino ngayon ti ayan ko. Tatang. Naay, nabartek kami ta si Mang Pait. Adda ka dito'y balay Aya. Ako nakno, da ko ni di langit. Anya langit nga, bagbagam matlitaw. Ako nakno na tayo ko na naglemes. Iti arak. Adabay mo, gaya mangas ka. Anya? Nagsakit din na pasamang tatang. Nanay. Abayain, hagsangit kamutain. Anyat na pasama kaya anak ka. Pinainak ni Rimalin tatang. Aya. Apayakas talang ti reaksyon mo tatang. Napayak ka ni Rimalin ko na. Sana ko na mas daaw, taadun adaras anapaay ka anak ka. Kastamot lang tinaraaramid mo day. Nagsangsangit ka. Tatang, Kunak man no sigurado ni Raymalin nga asawaam. San mo't gayam? anyamat ti kastoy na biyag. Makaas-asawa ko na talaga. Di ka unay agpanunot iti madi, lito. At dapay ni Perlita di tamyanan. Balasang mo dayay. Bunngag paiso niya. Saan nga iti pananguyaw kini Perlita? Saan nga iso tinapintas? Ngam, nagagal. Nasingpot pa'y. Isulaing ang tarma umlitaw. Agbagay kayo kini Perlita. Armak man ngag paiso ni Perlita. Makamuditan. Basta sa anak nga agbaak. Anyat ang mungay. Ang mga no iso at talaga ti kagasat mau. Sa bagay. Inak man nga arman ni Perlita. Sigurado ka, iti day tangaramidam litaw. Ang mga numasakitan ka, katagsangit ka manayin. Anya laki din ni tatang. Saan to na mapasamak day ta? Aus, Well, siguradong day to yung aramidag. Amangan no ni Perlita ti kagasat ka. Kun makatagi ko iti pusok. naay. Marikrik naktatang. Dandani akon mga sawa. Iso nga isagana yung ti kwartayo apag kasar ka. Mas daawak tasyak mat ita ti pagdatunam lito. Dandani aminen a babae dito'y lugar tayo, kat nagdatuna mon. Kinapudno na. Si kagayam ti pitik ti pusok. Si katilubong ka. Anya, Apay nga katawa ka Perlita. di nakpandrabakan iti kasta. Kastamat lang ti imbagam kadagiti nagdatunam akakalugaran tayo. Kasanong amom day ta? Imbaga dagiti nagdatdatunam akakalugaran tayo. Anya? Ay na, iso nga amo kung dagita a dialog mo nga agdaton. Angam sa balit ti marikrik nakparakan ka Perlita. Agayatak launay king ka. Iso nga ipalubos mo nga agdatonakan ka. Panunutag pala di tabanag lito. Anya? Ngam di ka unay mang namnama kanya. Anya? Kaslada nang ngagkuan nagika sa iti paltog. Ni tatang ko a soldado tinangi ka sa iti paltog lito. Anya? Ala, agawid kan. Tapno di nakapaltogan ni tatang ko. Madisturbo ngamin iti pan naturog na. Anya, inkasaan na ka iti paltog ni Tata Armando kunam? Wen Victor, nagamakak iso api manawak adago sa ijibalay ta. Ay, ang mga nawan mati sa bali akay papananti pa nang ikasan iti paltog Nagbuting kamot adagusan. Narigatan. Pinaltugan na ngay. Unay laki dinadanag mo lito. Ulitam tumanayin tagdaton kan kwa na. Mariknakit kayat nakamot na jay. Sigurado ka akayat nak mo ni Perlita. Wen, mariknak litaw. Sa bagay. Ipalapal ko latan ni ayat Bareng sumalat ako nada. Kasta taramidam. Masyanak launayin kan ka, tanay. Lumakay kamot din na baraw. Wen nga rod Victor. Talaga makaas-asawa ka.
Nagrigat ang teptepal. Ay, un kayam. At damanin arami din ta. Tapno mapunas ti panagdandanag mo. Anya day ta? Aglemes ka manin iti arak ket kadwain ka. Anya? Nakasukmon ka manen ang nagawid litaw. Napaay kakadimanan kan ayat. San, tatang? Nag-happy-happy kami lagi ni Victor. Ada madlaw kaw. Anya day ta madmadlaw yo tata. Kanayon latan nga agpalibre iti arak ni Victor kan ka. Ay, di mo na kasarsarita day jay tao, gaputa irresponsable day jay. Ay nasingpad ni Victor tatang. Anya na singpet, ket no irresponsable, baybayan na ti pamilya na. Ti asawa na ti mangmanggayd para iti pamilyada. Awan mo ti trabaho ni Victor, day talamang mangan ti amu na nga ramidain. Tatang. O kahit, kumusta ti panagdaton mo kini Perlita? Sinungbatan na ka? Dandan eh. Dandanay na paayan na ka, kasta ka day. Anya lako ni tatang. Anya nga rin ti dandanay, litaw. Dandan eh mapasungbat ko. Asawa to ni Perlita tatang. Ibagbaga na nga ay ayaten na ka. Si kakanaw ti lubong na. Aya? Kaya't mo kadimat nilitaw? Jak namin kaya tikas kan kwa na. Anya? Nay, apay ngay? Nagangot mo ti sangaw na. Anya? Apa yan nakal ulimag ka, Victor? Kasla na pagparparikutan. Masya na kun ken kalitaw. Di munsan ituloy ti panagdaton mo kini Perlita. Apay ngay, kat mapanak intun madamdam ay jibalay da. Basta saan ka na mapanidya balay da. Apay ngay, kunak manan. Ang mga numapaay ka manan ken kwa na. Kaasi ka laeng litaw. Anya? Agawid kan dito. Apay apagawidin na. Kadyak pa'y mo na ibagati kahit kukan ka. Ayawan matla ti serserbi ti bagam kanyak. Anyat kahit mo sawan, Perlita. Saan ko maama sa ertirik nam Maawatan na ko ma. Talaga nga awan tinamnamam kanyak. Agsaysayang ka lang iti oras kanyak. Anya? Tatang, napaayak manan. Diyak kayat yagbak. Unayin day ta, mapaspasamak kan ka anak ka. Awan matan ti mangayat kan ka. Huwag nga ron, tatang. Makasasawa ka talagan. Nagrigat ang tepal. Di ka di mapukawan iti namnama anak ka. Awanan tinamnama, tatang. Awanan na talaga. Agdaton ka manan iti sabali a babae. Day talakit din ti sangsangitam. Condolence ay istay. Kaasi ka litaw. Napaay ka marain. Ay, manay na. Awan serbi da ito. No, awan tiya maasawak. Naay. Akluna kung tigasat ko sa anak ko na makaasawa, Victor. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ura, sino dito na babae, basta kayat nak. Asawa ka dagusan. Ha? Nagagatak mga agtaalon. Kung nadamot tarakan ko ababoy, kas kada baka. Ang mapay ngawan, mangayat kanyak. Relax. Addan to. Diyak kaya ti mabakan. Diyak kaya ta talaga, Victor. Ay, agore ka. At dapay namnama litaw. Saan ka di nabayagan abalaw ni Nana Saripda? Wine, apay ni Nana Saripda. Wine, isulagan tarmam. Anya, bakbakatanan. Agkabaw sa payan. No di mo kaya timabaakan. Mga asawa kan iti bakal. Day talagan ti remedyaw. Apay nga itakalaeng nga umay agdaton kanyak lito. Ay, ekwa. Napigsaak pa'y mutkat. Kabailak pa'y lito. Oray manu around. Anya. Ayay. Ubing pa'y latirik na lito. Kabailak pa'y ti aganak iti sangapulo. Anya? Wen, sumbatak adagusan ti daton mo nga ayat. Sige, makamuditan. Yawid ka nga roday, Nana Saripda. Saripda ko namlatan kanyak lito. Tutal, asawaan nakmeten.
Naimbag nga oras mo, tatang. Anya, tatang, kunamutin kanyak sa ribda. Wen, gaputa, asawaan na ko nilito nga anak mo. Pudno ka dilito. Uwan tatang, asawa ko ni Sarip na. Makasasawa ka talagan. Hanggang, bakit mati asawaam? Mura yan ah. Tinapatag sa anak ang mabakan. Apay, di nakadikayat nga agbalin a manugang. Ha, ay kwa. Kabaalam pa nga ta sa ribda. Kabalak pa'y. Impadas mi itayan kanilito. Anya, Uwan tatang, napigsapay ni Sarip na. Isunti asawa. I love you Sarip na. I love you, Matlito. ha? Nagkiss damot nga agpaisong. Sana all. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Nakagrocery akon, miling, bakit? Nay, nagadumat ti ginatgatang Mount Fernan. Inggatang mun samot amin ng tisweldaw. Nanyalakit din ni bakit? Una natin pang kusina, kunada nga road. Sa bagay. May mayatan ti kastoy. Tapnosan kan nga agparikot amapan gumatang di ta tersena. At least, adadagos lutuem, wano pangalami ti Ricardo. Sa bagay. Ay, lutuem man kit DJ Bangos. Tani, mabisina kaon. Agguruunan ti unag ti tiyan kao, miling. Ay, simre kaklatan bayaw. Nakalukat mo't nga mintiri daw yaw. Ayos lang, bayaw Jimmy. Ay, madama kayo mo't gayam amang mangan bayaw. Anyat ibagam ayama nung Jimmy. Umayak ko dumawat iti sibuyas yaw. Kahit mo asawan, di ka pa'y nakaluto iti pangaldawan nyo, bayaw? Ay, saan pa'y nga raod bayaw? Iso nga umayak dumawat iti pagrika daw. Jak pa yun, maanusan tibisin kaw. Kasla, naimas da ita, sidsidayin nyo Ay, kat dito'y kan balay amangan ama nung Jimmy. Ay, sige man nga raod, miling. Ay, mabisina ka talagan. Ay, makaulaw ti mabisinan. Si kamat gayam kasinsin Norma. Wan kasinsin miling, ada ko maibagakan ka. Anya day ta kasinsin. Ada asin yaw? Ay, kat ada Apay ti asin. Dumawatak man kasinsin. Naibusan kami iti asin. Aldawan, ngamjak pala nakaluto. Sige, umunag ka pa'y. Tainak mangala iti asin iti kusina may. Ay, agyaman na kasinsin miling. Adda pa'y matlagayam na bati asidaan nyo dito lamisaan kasinsin miling? Wen kasinsin Norma. Linutok itay agsapa. Ngam saan mat anagarmusar ni Fernan. Tagap apura. Kasla na imas kasinsin. Hatdog ken itlog matlaang dayta kasinsin. Mabalin ka naglaangan kasinsin miling. Mabisina ko ni kaut. Ikatuan kasinsin Norma. Kanum nga rudan dayta adda di talamisaan. Ay, anyabot taon apanagbiag ti kastaw. Apa yan ikit? Kasla aburido ka. Ay, aburido ak talaga miling ka anakan. Apay aya ikit. Ay, kasanaw. Awan pa'y amin ije balay may. Awan bagas, awan sidaan. Ultimo pagrika daw awan. Anya, awan lang aruden ti bagas ken sidaan. Awan pa'y asawa. Anya, ay, pabuludan nakman pa'y lang iti bagas milaing. Awan talaga ti maisaan kaw. Ay katwan aikit. No adda sidaan yaw. Padawatan naklatan. Manumot lati kanagngay kaanakan. Unikit, adda pa'y mat nabati asidaan may ije balay. Ay, agyaman na kaanakan milaing. Hay, asawa laengan ti kurang. Ay, sus, daytan ti jak maipaay ikit. Awan ti maipadawat ko nga asawa.
Ne, si kagayam tatang. Way, nanakaw. Kuna nawawan tao dito balaya, ta nakaululi mo nga main. Adaak itay iti kusina nga glutluto, tatang. Anya luluto maya. Pangaldawan mi kin ni Fernan tatang. Ay, apag isaw tiyo umay kaw. Umaya mamakipagan tanay. Awan iluto kini balay. Ala, sumrek kayo nga rudan, tatang. Mangmangan mat ni tatang dito'y balay, Miling. May nakipangan taawan ka no ti iluto na ijibalay da. Kastaya, bakit? Wan, Fernan. Sumarunutan tumutan amangan. Inuray ka pa'y ngamin asumangpal. Sige, bakit? Sumarunuta nga rudan amangan. Tani, mabisina ka. Nagawid din ni tatang itay nalpas anangan. Datamot ng timangan. Awan mat si daan ta, Miling. Anya nga awan kat. Ha? Ay sus! Awan mat nabatin asidaan ta. Inibus mat amin ni tatang di adobo amanaw. Ay, maulawak, Miling. Datan tinaibusan iti si daan. Ay, nagrawat mat ni tatang. Tulang laangan tinagbati iti lamisan. Inalunos nan jay si daan. Anya lakit din ni tatang. Di man lang ang ibati iti si daan ta. Mala, mabit lang tagluto ak iti sabali a si daan ta. Saanan? Maladaw akong ngagsubli iti trabaho kung agluto ka pa'y. Agbusugak langan iti danom. Kasino day tamaladaga, Miling? Anak ni Kasinsin Norma. Imbati na kanya, tadabiit na panan na. Anya? Na magsangsangit mat. Un nga rod. Nalipatan ni Kasinsin Norma tinangibati iti gatas na. Ay, di mo kunaan asikatimang padede. Kapilitan ng alakay. Mala, inka gumatang iti mamador kan gatas na. Tapno sumardeng nga agsangsangit. Anya? Sangsangpit ko laang. Ibaon nak amapan gumatang iti gatas kan mamador. Ano sa mun alakay? Kaanak akmat daytaw. Kaasimot nga agsangsangit. Wanan, mapanakon. Nga uray nabambannog akon. Aladi ka ka din agong ungut. Agan anos ka kaday lakay. Agbuy-buya matlatan iti TV ni Bayaw Jimmy, Miling. Di na ka din malagip ti agawid. Nadadael ka nung aming JTV da. Iso adito'y balay ti pagbuyaan na iti pelikula. Wana, ngam kuryente, bakit? Kagudwat aldawon nga agbuy-buya. Sapay nakangato dagiti saka na iti sofa. Ala, bay amlatan, Fernan. Mabainak met amang papanaw kan kwa na, takabsat ko ka ngaraw. Miling! Miling! Apay manaw? Agtimpla ka man iti Diyos, kaya't ko tagmerienda. Ay, uwan manaw. Ay, agpatimpla pa yan iti Diyos. Ala, bay amlatan. Agawid tumit lano madamdama. Umay ko alaan ti anak ko, Kasinsin Miling. Nakaturog ijay si Ledme. Takalkalpas na anagdede, Kasinsin. Kasta ka di, Kasinsin Miling? Kat, kumusta nga iti panagsapol mo iti trabaho, Kasinsin? Negative, Kasinsin. Nagrigat agsapol iti trabaho. Isaap parikot ko manan ti kanan mi. Anya? Pabuludan nak pa iti bagas kan pagrikado, Kasinsin Miling. Awan talaga. Ay, una yun aya. Sige, Kasinsin Norma. Mabiit lang ang tainak isagana jay bagas abulbuludam. Kastamot tendagiti pagrikado. At sabon mo apaglaba, Milaing. Ay, ada ikit. Apay aya. Ay, awan nga rod usarat ng aglaba. Naurnungan akong itimurang kaanakan. Ha? Ay, padawatan nakman pailaang kaanakan. So kataktaw no adan paggatang ko iti sabawn. Ay, sige ikit. Mabit lang ang tenak mangala iti sabawn. Ay, mabit lang ang Milaing. Ay, buludak matan aji batsayaw tanay. Ado jay labaak amurang kao. Ay, uwan ikit. Kan buludak pa'y gayam jay timba. Tapagsakdok iti danom apaglabak. Nausar ko nga min amay dagiti timbak. Ne, adda kamit gayam dito'y balay, tatang. Wan Miling. Simbre kaklatan at nakalo ka mitiri daw yaw. Napanamaya. Napan ko imbalay-bay jeli na ba tatang? Imalatiw kayo, mat. Umaya makipangan anak kaw. Awan ka nag-iji balay may. Ha? Sinda kon di nabati asida inyo di kusina. Anya?
Nangan kayon, tatang. Nalpasin na. Inawam tulatan dyan ng anak. Anya? Ay, ada pa'y gayam insupot ko asidaan. Taka nagtaw no madamdama iti balay. Anya? Nakaon. Tanay makaturturog ako na nalpas anangan. Naglutluto ka pailaan, Miling? Kunak man no addan masangpatak amakan. Imay ni tatang. Katsinda naman ng amin asidaan ta ko ma. Anya? Adda pa'y insupot na asidaan ta. Kaninanto kano ije balay da. Anya? Ay na, pasensya kan lakay. Jakmat namnamaan nga inibus amin ni tatang ti sidaan. Ay, maulawak, Miling. Naibus man nga rudan ti sidaan. Impagarup ni tatang atid na talaan ginabati asidaan. Iso nga inibus namin. Anya lakit din ti kastoy pa nagbiyagan. Dito'y matan balay ti pagbagasan da. Fernan lakay. Anya't pagkitkitaan da dito'y balay. Grocery store. Naggatangak manan iti abastuta, Miling. Apag isulakay, maibusayin ti abastuta. Lutuan man kit day talongganisa, tani, mabisina kaon. Mabiit laang nga raw, ta isaganak ti paglutwak. Bayaw Fernan, simre kaklatan ta nakalukat materi daw yaw. Apay ka di manong Jimmy? Ay, nangal daw kayo kadain? Ay isan pa'y agluto akpay laang manong. Ay, ala, apura taglutaw tanay. Mabisina kaon. Agit daak biit iji sufayaw bayaw Fernan. Ringan daktulangan no nakaluto kayon. Ay. Kunamatlan asino amang ibabaon kadatan. Kasla isumatan ti bumalay. Ay na, pasensya amlatan ni manong ko lakay. Ipaspasig na ti bagina, gaputakabsat kukit nga raw. Apay nga man dagiti timbakan batya, Miling? Saan pa'y nga insubli ni Ikit-itang? Anya? Agraman timbakan batya? Buludan da pa yan? Datan ti mapukawan? Lakay. Anya nga ito sarak? Laba ko matipantalon ko? Ay na, bayam. Inakalaan iji balay da Ikit. Anya lakit din aya. No kasapulan dagiti timbakan batya, awan. Maulawak at talagan. Miling, apa yan? Nagaduda mat kandito yung nagtibalay. Adag sa sangit nga ubing, adag buybuya iti TV, adamang mangan. Kasano, umay makibuya iti TV ni Manong Jimmy. Umay mat makipangan ni Tatang. Umay mat makimerienda ni Ikit-itang. Imbati mat kanyak ni kasinsin Norma ti anak na. Ay, maumakon Miling. Agungat ang katalagan. Anya? Di na pala ibagang ang punak amin ida. Total, dito yung matlabalay amin ti pangalalaan da iti kaninda. Lakay. Awanan ti ipakan ko kadakwada, Miling. Mapanawam ida, no di mo kaya't asak ti pumanaw. Anya? Ay, nauma ka talagaan, Miling. Ay na, di ka ang sangit Fernan. Ida kayo! Alaan nyo amin nagargarat yaw, katumyan kayo dito'y balay, may. Kitsakon ti pumanaw. Ay, pakawanan da kami, Fernan. Suray. Ay, pasensya kan, Fernan. Sore bayaw. Di kan pumampanaw, pang-aasim. Sana ka naimot, nga maglablabas kayo matan. Dito yung amin ang balay ti pangalaan nyo iti kanan nyo. Sana kabaknang, tapno mapakan kayo amin. Agtrabaho kayo, tapno adda kanan nyo. Wen, bayaw. Uray no kakabagyan na kayo ni Miling. Amo yung kumamot ti agbain. Jak matpidpidutan ti ipakpakan ko kada kayo Maibusan kami mat. Numakan, nagalisto kayo. No trabaho, awan kayo. Saan anasaya at detang ugali Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan ni Tibiyag, nga intay pinauluan. Agdadawat, akakabagyan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din!